Anya laki din! Ay, Kardaw, ingka man gumatang iti suka. Ha? Anya? Isak pa muti paon mo na bambanok ang nagapo dya bangkag. Jak nga raw mapanawan na tilutlutwak, talaksad. Lili na ti ibaon mo ah. Lina, Apay anya, ingka man gumatang iti suka. ay nangitigatan ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam, tapno mangan tayawn. Lina! Saan ang papukis? Kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan, aga papuraa. Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay ayan? Pimo daw kamat. Ay na, kunaklakit din no dakas di bakam. Urek lang nakigtuad. Agpiping matikulay day tapingping musika. Ha? Ay, pimintasa ka di? Anya nga tin-apply mo di tarupam? Secret! Ibagam maten tapno isuman mati o sarap. Awanan di customer dito parlor, isong agtugawak meten Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaruno dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko nagsarita kayo itay kanilina. Anya tinagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pipungo daw sika. Ha? Pimudaw ayamoy. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga rod no niya ti usaron na iti rupa na. Ngam di na mo't kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim dito sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo talang ang sinsiday ti nabagungan. Dakpay na kayat ang siday ti pinaguungan. Agkakatala ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito rupak. Kontra na kano ti baguong. Ay, adula amin. Di mo pilitin. Saan akit ang sinsiday ti binagungan? Anya ay nga men, ti kabkabil mo di tarupam. Tauray lalo mablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka laki chismis di tarwar. Katamom? Hay! Istorya pay sa kanto agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam? Ay na, nabayagin nga rapaap kung agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduhatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina. Bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin nga ibagpagam. Idi pa nga arapaap ko. Di makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant dagiti Miss Gay. Nili na ti mangtong paliti arapaap ko iday. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Ang dagpapukis. Ah? Ay, uwan gaya.
Apay kasla daw iti pampanunutom. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka gaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Iti tingad na Anya? Saan na bagay tagbali na misgay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang, tricycle alumabas. Ha, Mercy, si kamot gamit nakatakder di talikodak. Agur uray kamot ka diti pagluganam. Wen, Long time no see Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensyakan Nakita ka ngamin nga agur-uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kunam lano na pintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumunga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang diti parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot akasta, Mercy? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina iji pardaan itay. Apay ay ang amin sakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda di Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day agpukpok si di parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dansa nga men nga isukumat ti contestant. Ngam kurang mo't nga rod ti height na, kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up, tanapintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano man pagpadahan dahito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaeng dagiti istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, katadaguran na kanyak si ka. Wan ata umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayong kami na napimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas kan nga isa ganaam analaing de kontes intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ang tatang. Ay sa nabali no saan ka amagabak? Saan mo una pang panunutin ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas na pintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asim mali ka pala ang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo ang Mercy si Mali. Tapno saan na kang uyawan, kan perpertin ka na giti ka aruba.
Ay na, makitam lang kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model, amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasan nga di po daw ti ropa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Ropa nan sala ang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina da iti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot ng make-up. Asino nga iti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo amabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ne, nakaturog ak matay. Saan mo anabuya? Ti ano? Nangabak ni Lina. Ha? Ay, nalpasan aya. Nalpasan naturog kamot diti auditorium. Ay, sayang. Nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ay, ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apay na ko na masaan na deserve kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro na kiti judges, Muloong da. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apay nga isupay laang. Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugaling mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo da, Mabati ka magkadakwada. Sana po no dayta? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay nga ikatan nagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kinapay nga itamla nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan nga naibagakan ka say saya atang ti trabahom. Anyat inaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamat tan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabatan nga agtrab-trabaho ni Mercy di ta parlor? Ha? Apay ano ba kamday tananan? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laangan itinatang iji palengke. Ha? Kasano kung ano pasamak tayo ta? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nga agsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na di ta parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito lugar tayo, umay ka nagpapokis dito parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka tasyak laang ti mang pukis kan ka. Hay, isumat lagaya manakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumpang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto pa ti manguyaw kan ka. Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.